Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a cheer tu silian sang puya Lok Sabha MP pusila ro sang chu Paul pahni in mu danin anglo takin leng pui trum hmana anlo muak Sarkar chuan chu khaburna dan chu khau taka kalpui zelani thuwa soi Guwahati Khelo India Youth Games sangni somni ne tura ven himna thatak siamani tur thu Game Chief Executive Officer Avinash Joshi chuan soi Prime Minister Narendra Modi chan voin khan India le US in legend chungchang soipuin US President Donald Trump akom Mizoram in Lok Sabha MP nei chun pusila rosanga chu lengpui trum huna Paul pani in muadan inanglo takin anlo muak pusila rosanga hi MZP chuan puandum nen lengpui trum huna hin anlo muaka MZP thu chuna tarlan danin he hun a hin lengpui trum hun kongka puibula hun toy manani a he hun hi Finance Secretary pu Jin Khan Manga Thom Te na kai shoya President Bubi Vanaltana Neso Finance Secretary Purki Lalbiak Moile President Aizawl City College Joint Students Union Tlangwal Lalshiat Pueten Thuan Soini MZP President Chuan MZP Chuan Khoi Political Party ma Andolo Nia Soin Khoi Political Party Ham Thana Turma in ma anna heklo ni na soya CAA manga Mizo te sa khuwa Christian na nek chep tuma BJP sarkar mlak mek na hi ando mai chau ni a soin chu Mizo mi puiten an hriat thiam puya du thua soya CAA andawa wanga political party ten an mani do anga MZP an ngai hi thildik lo ni a soin BJP le sarkar hi ano thokdun rengem ni ti chu azona ani thua soya an malak na chu ramle namta na ti mai an ni thu an soyani MZP pungkhom te hiam CAA andulo thu tele MP in parliament a thlop andulo thu te an aurwal bok Rorel lai MNF party mi te point an vice president pulal thlen ngena hovin MP hi anlo muaka MNF roi tu te hian pusila ro sanga hi tolo puan an ba tira CAA Mizoram man ani lo na tura thapui thwa be tu le lo tlin pui tu nia soim pusila ro sanga chu damreng tura du sakna anlo hlan thungani pusila ro sanga chung te hne na tanga thon danin Parliament in khoma zo no Christmas kum thar manga Delia omzui chan hi amonu nei chun kan survey om pui wangani heti la hian MPC party zone MZP in pondum ne na pusil ro sang ano muak chu an thlop thu soin MP chu in lamle tura an du thu chu siamim an tar lang ani BJP Mizoram State President Atan General Secretary ni lai puwanal muaka thanani thu BJP hun pui ai wa local Lok Sabha MP Pu Vinod Shankar Chuan Voin Khan Puang BJP thu chuna talan danin Pu Vinod Shankar Chuan BJP hruai tu ten Mizoram an ngai poimo ma Mizoram President Hanani ma in National Vice President ten State Council Member ten hena Trangin State President turata na mithra tur thanlai lokna nei ani to ani atia chu tiang taka Central Mizoram angai poimo le State President Tharata na Puwanal Moga Thantin ani ta cholom ommati thu soin National President Thar Thanna po Mizoram unit chuan vote an nei theidon ta ani ati President Thar Puwanal Moga chu Mizoram le namtan thei top chua an party chu akaldon thua soya kumsang ni somni Pathum Assembly in thanpulom tura sarkarna siam ngei turin thei top an chu ngal don ani ati bok State President kal chuakta Professor JV Huna chuan President Thar Puwanal Moga chu du sakna hlanin ani kai throina azara BJP Mizoram chuan masona du om takle chakzoka malazel turin du sakna a hlanti a soibok kumsomli pakwa upa Puwanal Moga hi lekhathiam thei takani a college hi St Edmunds College Shillonga Kalin College azo nu hian Combined Defence Service CDS IMA sipai officer a NZ kling le a nima sela anuin rem atil owangle zina chunzom le do wangin Allahabad University a National Scholarship muin azir chunzom le ani kumsang ni pakhat atanga sang ni som pruk chungin Civil Service Coaching Center Study Forum dinin Chemical tang hian mitam takin hlotlina ano nei to ni in BJP thu chu zona tarlang voinin khoma vekhian National Council Member atan Minister Hlui Puneropam chakma chu thantlin ani thu puan ani bok Voin Khan Rural Development Minister Pulal Rot ki machuan serchip leisekot khelmual le DRDA pisa te video hun ma te to a leisekot field zau meka BDO complex ramlak hek na hun ma te BDO staff quarters sang tur mun te ainani Pulal Rot ki mahian DRDA Project Director Office to in thoktu te nen kumthar chi bayan in buka chumi hnuwa DRDA le video quarters lu amek te en kolin andin hun te en fia leisekot field zauna in video quarters ati chiat te sakthalin hun tura en bok chumi zawa minister hen video complex at lole a leisekot field lai zaw mek in video ram alak hek dan en fia field sira leivung an paina hun te po atlo ngal bok minister chuan video office ram lai hek kongko te chu
an min zui lo nan retaining wall siam vata hung thoi tul thua soya tuna lai chin bak chu lai chun zom tori lo ni se ti bok DRDA project director Puits Dolian Boyle puwanan ma chona video tenen malak zui dan tu le quarters tharata na ro manna siam zui dan turte an choi hung hala lese got field hi lai zau ni a chu chuan video staff quarters le ramati chiata ala khe ka wangin video staff quarters hi athar saktuma ro manna siam me kani minister hi puram thanmoi MLA na troi om ani Sarkar chuan Mizoram chunga zu khabuna dan the Mizoram Liquor Prohibition Act 2019 chu khautakin akalpui zel ni na soi Chanchinthar chen khata Mizoram Liquor Prohibition Rules 2019 chungchang lo langa sarkarin zu khap athadul anga ngai theya thu chu om chungchanga Voin Khan Department chon thu chu siama The Mizoram Liquor Prohibition Rules 2019 dan te September khata lan te awangin zu kho khirna dan hi ti jang khai emo ti na tur lam akok lo nin soi Anti Suna Soidan Chuan the Mizoram Liquor Prohibition Rules 2019 hinikum December Swampakwa Khan Mizoram Sarkar in Shetian Atsua Hei official gazette Tarlan ani ma chuan man thei anilo anti he rules sa beer siam nale wine siam na te chu sarkarin RMT zone license a petheng ti chu sarkarin wine le beer siam na sarkarin tun ma a phalna alo pek to tuna license thi to champhai le nalan grape grower society te wine siam na hun le Sakortui chuna Mizo brewery te angchung chang soina ani antia hebaka hian hun bik engemowa hun bithlia chunga tam sarkarin phalna pek te hna amun huam turchin bithlia siamin Mizo zu siam then khat zu fang zu puile adang te siama sal theina pek the ani ang ti ania hei hian tun ma sarkarin alokal pui to thin angin Mizo ku chi sang sang chapchar kut pol kut Anthuram festival angchi ate Mizo hnamin zu ane te pholon na satlia akok deu big ni in Excise and Narcotics Department to chon soiboka ram dang throi tu ram khat ambassador polai dang dang emo consul honorary consul emo an ai ote foreign ram emo India ram state dang atanga khojin le mi poimo bik te Mizoram chunga foreign min hathoko omte sipai bang le atrisel le na momo awanga doctorin in tura acho bik te hna chuan hun road bik chunga tan zu in le phalna bik tek the ani anga chung mi te chuan ina tur hun siamna huna chaw anin thei thungang ti ani thuan soi Excise and Narcotics Department in zu aman sa te ada thana turin zu dana hun big go down na siam theyang henga chunga thil then khat phalna pek thei tur ro man om te hi atulanga man tangkai thei tur da ani a sarkarin heng dan te mang kherang ti na nilovin athun en manga arel tur thil ani thu thu so chona tar lang ani Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CM Puti Zakunga chuan Chanchinthar mi te churam le nam mason tura ban poimo takan ni awangin an hna chu zo mani atia in penga thanen kumbula tanga tan turin longkai Chanchinthar mi te atsa a longkai Chanchinthar mi te thorim chu chhuana mati thua soibok Voin Khan CM hian longkai district MJA te kumthar thingpui in puya he hun hin MJ president Puza di dengura chuan sarkar churam tana thatura chuan theitop chuan tho pui zel tur thule LADC sarkarin Chanchinthar mi te dinhmun an hria china wanga du sakna anlan tir thin chu lom omati thu soi Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga ponani Guwahatiya Khelo India Youth Games 2020 nei tura venhimna thatak siamani tur thu Game Chief Executive Officer Avinash Joshi chona soi All India Radio hein femna hun pui thlan tur chungchanga akomna he thu hi soin pu joshi chuan inti siang na nei chungin venhim na hi chong thuma khawin siam ani tur thu soya Khelo India voi thumna hi tun tha ni soma tang hian Guwahati khopuya nei ni dona inal na hi infim na chi som ni ani tu ni in hun som khata nga ani ang Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan India le US in lai china chungchang soi puin US President Donald Trump ko Pomodi chon India le US in lai china chu inrin ton na in za ton na le in thri them ton na siamani atia rampani inzom hai anget tel ani atibok Pomodi chon President Trump chu kum thar chi bai bukin kong sang sang anin kum kai na ti nget tura tho pui zela du thua shila kumma salama an tho dun na poimo zolte tar lang bok hetila hen President Donald Trump poin tun nai kumrel te chunga Indian nen anin kum kai na hlotlina chin si atlak tak tak an nei chu lungoi thla ka ti thu soin hunong kal tura po thodun na huang zo zelain pe thu soibok Chanchinthar seti topna na tlang pui Lok Sabha MP Pusila Rosanga chu pol panin mu adani nang lo takin leng pui tum huna anlo muak sarkar chon chu khabuna dan chu khau taka kalpui zelani thu soi Guwahatiya Khelo India Youth Games 2020 nei tura venhimna thataka siamani tur thu Games Chief Executive Officer Avinash Joshi chon soi Prime Minister Narendra Modi chon Voin Khan India le US in lai china chungchang soi puin US President Donald Trump kom chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani